Ia o te o folofa ma whaatalo whaatu fo i le reivanga o lea fiafi I lau wha whakamaua. Ia me se fo I o lau wha sausaunga Samoa I le nei fo ia fiafi o lea saluru. A salua se furu o le masina o te sema. Ia I le masina whai o le ritu sanga a o tātou ofi malia tuai le sāfo lau o Samoa. Ia I le ava ai whaatau nuu wai le whai ngā malanga o le ritu sanga. Ia tiri tau nuu wai ia pe foi fai ia maleaso fai o le nei masina o te sema lua fe lua se fulu ma le tolu to ona le sia ta fale malu pio voli ko le fo se mai rungo le fola tanto te vai vai le fiafi ia au mai au vatu tato talatala io tato vivili fa mai isi ko ia matau tua mo ele tu e pele le to mo le nganga e pele le fa mo o Samoa le tunu o le tofi pe o po mazania I tau mavenga io e nei tula tala fa mai e tala tautonga o Samoa e tala tofi o ina fa la vai le moa ye tulanga o mai na o to e tulia io e tama malolosi mai le faritua masanga io fa tasi ai matama mai atua ia matama to uma fo o tanto butunu na tulia ai ia pule anga fa kolone le tuputonga talai fei. Ia na fua matangi e nei mua fetalai ngā lea tunu. Mai e tala tautonga ai tala tofi Samoa no wapule le tofi. Ana tule le rei vaenga o le afiafi. O le rei fo ia so matango fie le anga le leo le tua. Ia o le tau o una le nei wato se mei fo i rungo le porokalame. Iyo tātou te umuti tala tātou te aleanga fatasi. Iyo pe o le tala I sao tautai o ngā te whale. Ia, ile rei vanga fo i o le fiafi tātou te murumuru o foe mo tātou miritino. A wā le wha ua wina o le nei fo I porokalame. O le TAUTAI A'E I lunga o le tautua ma le ala ata lau Blue TV. Tu ina sa atu mātou ofisa au tu. Ia, I Manukau nei. Oi. Era mātou ofisa o lo iaisia mātou au unanga nei. Ia, a wā le tautua ina o e Samoa e tautua upu. Ia, e longolongo puirii lau wha whangamaua. O a mai le nei aso. O a mai lau pisi ai. I tiu te ma whaiva a o au whainga whaakau. Ioi. Ai wa e haru fo e whaingi whaakau. Pele ai. O lo e momo o fia whaini whaatau ai ona o lele I ni tupi. O le ala wale tūlanga o lo ta o toa iau fufuanga. A siata le nei o wholofa ma whaafeilo ai mo oe. Samoa le aturu pele. O sa mau whainga. Ia. Nunu watuia whaatini o tūsala. I kōpea mai ai o so o ngā kāi au tala leanga o Samoa lea o mamala o le I ai au talanga tāi vivia. Mai a I manu a tele o le motu sa. Se ia pa ia whale a lupo o le motu tele I sa la whai. O sa ia ma vavau o Samoa. E whaao so la ma toe ngoto a tuai. Ai fusi ei le whau o malo a wale pola pui puinga. Tu mua mapule I tu au mala taua ai ngai le taima le va au fonti tu lona fo isua ma le vai fanua o fo mai tu langi o sa ole me sale mua ma le launiu ne sai lua ai atu to o le freula wa le tawai tu ma tau tangata ia ma upu ia te ore manu tele o sa moanga e la tau te fusi le fau o malo e si ma sapai ainga matama o tama mo la tu ainga o nofo ainga o tupu ainga oe ainga o papa aia ainga na te whaiwha. Ai maisela ainga na I te malama e wha matua I tomu a wāne ngā ruenga le tua ona o whātu lau le whio I o le tala le lei. Whātu lau atu ma whātalo whātu le nei vāenga o le fiafi. So o se whawhia ngai so o se whata whai taulanga e fia o te tau le tau tō lau atua o Samoa wao. Wao I le tala le lei. Ina ua tō ai tau nuu le tala le lei matangi u whia ngai maleanta. Malanga le mali e toa, whaila la a leanga, ia ngata fo I leo le la lofisa, mali tui manu o na whapele o upu, o leo o usau. Ua tau nuu mai le malo na valo ia na taritali le langi. O sa unga le mara sunga pa ule mali ko, e wha mai le mali le ngare whionga tui manua. Saula ia mai le nai whai mo ta alai malo. E la u whai mo tātou alai malo. Ia le tala le lei. Ia I leo le anga le lei o le tua. A waifa mai upo le apostolo Paulo ino ese
Wa leo toe tangata ese o tau mai wau mau. Ai wa vea I tātou matino e tasi. Ya la le fo I wala yo nga mai pe ke kakoriko pe ke karesia mamonga pe ke pakipaki pe ke le lava me ko kisi ai e lawa o le fiso e lawa o le tolu. Ai ala e tasi le monga yolo. Tau te uso fa tasi uma ya ke riso. O le melea io o le mangai fo yo me wo walo ke o le kako fa filo. A o te o tau ro ma vo o me fo ila lea. A o fo I te mamapo I lau kariko ngunga pe ero ke asia sisi e kalesia. Oi. A fai wao le tala lelei, a fai o Samoa wao. Wakasi ale akua. A fai e keru ere masanga e paki pe afa me ke paki ngaro. Oi. Ia ela tu foi lesi e kalesia o la tou taritonunga la fa mai ia tsoa fa tamama le ro. O le ale me ke nga sala I lo fa lo ngolo kurusi. Io. E a fai o laulo ku nga ngofo file mo inge me mo ele ro le o la ki kure mo. Ia fai nga me. Ole la vale me ke io. Au inga au le sikangaka. Si ole mama po ia. Iwi. Tasila vai nga te tau fu ona fa tau e tatou. Ole me foi le lo respect fa ka inga la. Awa ala tatou aru. Eke musu ke le eke react me fa le nganga. Se fa ko o mama po I me fa le nganga. Ai a oro kau sisi e kura fongo fa le a inga. Wa fa ngela la kala. E te ala winga se mauri sa mo kamputi kongoro fani. Lenga olanga kumaranga ngai ferua I mo nga sioki. Io kama hoire sioki ai runga. E ari aku pe ayonga vai. Manga ten top foi lele ale tu lo ale ya le foko asa mo manga. Ala sa vari aku mo nga kamputi. E ke kari ala wala ole olanga nga olona na tari tonunga. Kiri esa o kiri fa sa o esa o disi do maku o yo kiri fa o lala ikikila. E va penga. O roma mapo ya nge kiri. Oh, excuse me, please, get out. Vai. E a e tu foi la ile fale o lesi kangaka afa pe mai. Fa maruru aku. Suru mai so iele ngai mamalua. Polea malea le fa mai ele I fa akawa so I fa ikanga ele I fa ikawa ele I fa tau e kere suru I ero wolanga akoa aya e alu watu fa le skanga kala fa pia please sulu ie e ke makwa so e soro shopping center la kalaka e so e soro shopping center la kalaka e ke sulu e am I right ia wantila ia Lenga ole hala le me ke ro e fa mama po mea fa le lalo langi ele e ke mama po mea le lalo langi ele inga me mau mai ai e alu tu nei fa le nganga fa ka inga invite ku o se silanga e kalesia o ka ko fa penga ioi e kalesia skoviso lo poia se kantai e la walunga le mele o le fa au mea e va tu tangata e man ku la awa ku iskanga e venga foi le lotu nei worship center assemblies e la tonga wenga fa tala e fa penga foi me kisi e fa kasaka koliko e vai la ye me foi la na mana yo le wa va tu la va la ulia o e fa pe o la wa masangi e fa nga le farisai te mo e wala nga ini si au kamai io ini si anko kama nga le misi le loku Ar kai mira e va vi faile no kurkai or kamaro ele misi a or sport ma sangia or kona ikua or kona ikua ai ku kilon ma fuang musu e fai e musu e ngofo le fale ma o le fai nga ai aro e moi e kaule o kele e rope o kulilima e lonko orua ke i kamaro Iya. Ke kamano. Amen. Iyo la se uma va pe. La va pe la amen. Anga mo Amen. Ole amen. Iyo. Ma fu man. Ole anu moi o farsa. Ya, fatalo fatu le au mo fa sale ma buta mai lungo ni tanto por clame ni vanga ole ale afiafi ya fatalo fa soro ka ko fa kalo fa baranga e o lo fa fianga inga ma me fa le nga pe ye kele ya re atalo fatu la ia li tele o to fio yo tala le o to fa tua e oi
o le le kala mari ngo usau ngi le ai ngi usila le kala mari ai ka go fio ko fa sa ma ke ro o usau ngi o vesili ku disia o kamanga ma fa wo ya so ya actually so se ko kikia so se dairy ko kikia so se dairy lava ma ku lo ma me kai mi fo yo o la wasa solo ma ka halu I ko kongo I me olika sto vangal mai o fa ku so le se ko kikia dairy o ma di ka kela ko ingi kia ya mai la ko yo kamaranga ma yo fa penga ya o fa ku au ke fa ko ri o take away ma le ko ke o nga o sai nga fa ila ko take away ya punga mai la mai ya o le langa nga ngai o le langa nga yo se o nephew o le langa nga ngai o ingi kia ya o teria ma me o lika store yo o take away sai nga ya ando fa ai ala Samoa o hangi me ka kilo Samoa ngi usila ka minga lo wasu mo ngi usila ai fa mai o Samoa o sai o mai sai nga fai take away o mai ia ingi kia fa ku teri au ka kula me fa kulo o ka ko me fa kulo o ya ui ka ile leila ri ke siang mangkuala ia lo ka ma fa le ya io o fa ku ma ya ri sore ma ya ke la ngi ya ri lo lotu tele tatu tangata ai ka se anko ya ka re fa me ke so mai ya la ngai ku pe va ve vo le me ngi la wakiro era un fier kakara waika ya la wale akara wake pa ron ko ro waika ya mona la sa waira o kala lo anko ero sa kala ri ya antalo fa jula ya ile to telefo yo nei tatu fa fianga ai ki ro la me mari ele wo kupungi wa kausi lo na fa ku ro ku fo ile I farisa wasi lo na kamanga ai ki ro mele wo kumu e fa ku ro ngon social media la de kale sia fo io la de kale sia fo le ka vai ngon social media sorry ole peko a ole kanga kari faku ole peko a o le fie langa fai fie au o le peko a o siria tu o fa pe o siria ku longa malama wa yiri sikanga ka ele o la fia au nga pe manga o wa pau a ku langa la unga ele la unga sianga fai fie au yes kama vanga le lengo fo le impatient o sa nga le ufa parang ya ta impatience one kama vanga le wale la va on sa io ala ku nge ala man ku ala ku fa pe o puru afia ku nga me nga ru o soro mai ai la ku la fa ko ala fa tolo me ala unga sianga fai fie au no fo ali la ru no ele ameng la unga no o ku le fale e fisi de ko long ko ru han on la ele me ala ngamo ingi o makam fangu miro mo auru pe ava ia kula la unga mesko inga ia si fa fia nga ko mai si ele or kara sa ola yoang ngeng fa kasi ala nga fai ka unga Wikipedia kasi ala nga fai ka unga ya ile encyclopedia ai so mai ele ai ele o le lolo ko le la kara ngo yoang ile ngo manga o ka ngo ko ingal ia mai lo malong ko ru o le asero lo ko ke manga o ngei vo ime o fafingi o ge fai ya ko re ka fa so ia ala la wasa o fale lo fa ko ron ko han o le asero lo ko ke fiaru ia ile me ala lo fa mai fa on camera Yoi, mai fa on that camera, fa on. Alo fa ko ru. Ai sorry. Ela eu só fui fenga me ari ole, me le fa on la. Ava ai la pinging on me. Ia lenga o so mai lo lunga. O ma ku ya kiringe. Sa oi lo le foi u porque se voi le makanga o so ona nunumi le langi ma wa ngaonga.
se una vai. Ioi, tole, ore kari o mea ngai ko ke whaia, o ngai maua maere upu mua ke ngese. Ioi, o ngai maua ngā. Ora o kari ngai mea kere ngā, ai angu sa e kero, okay, I don't want to be mean. Le winga rek whakoi. I don't want to be mean, ma unfriend aku oi. La una wa whakula ukala. Ai, se ua se kai maka fo isore le wa ai. Ngā le swipe akua. Ko tau lea a o makara o kama a. Koe ngā o kauwhe kuri mai. Tira longa rau tala tulou. Ana wha apea ngā whausia ka kua se kangaka. O tela longa i eile taimi ua tau pepe e pe o maa moli wila le sulu o mata. Awa e whai o le awa avau. E whai o le awa avau. So le a o ko lei o mata waturu wha whonga na tunu. Ua makua hai pim mai a ka mai runga. Ia mea rangai maua. E sau wai. Ane makua makau kia. Ia, ui o lea. Ki voko va pea lei langa o mea o le tupu o le tele la a o ke fai aku o le mea o le au wha soa fau iyo o le mea o le kanga ka fai wha soa you know e fai lau tala le lau kanga kou takus kama i vaenga na u maua mai le launga se au fai fe au i le sauninga wai rua mako sauninga i sauninga Samoa ma sauninga palangi el mat sauninga fa pertania fai tai au tal valu o sa winga fa perkangia la sa fa ile la unga le an matu ta ma falenga nga ruwa na ya fa nga ai nai mo watara no ai me wa ia ma wa ma ia ola ia yengi ya au me ye fai ia yengi ba ia yengi ya aso solo au me na fai ia au me fai il so fonga tango lole o le tamama wa winga wa kango au mai ia me ola awelua mo pot plants fo ngai le ko kongo ola au ngai ku kusa o maforinga nga paulo ngai senga e original le sila au le ko le o la au sa au le sila au o le upu fabrikangi fa nga la au le ia nga kama man made fo ngale a plastic pate ko kusa o maforinga ola au ngai ale ko kongo mafo yo o ngai ala ipu maka e fo ngale le ole au kula le artificial. That's the word. Artificial plant. Le upunga dengo su ya. Ole ala wala unga la unga fefeau. Pa mai. Lenga ole tala ngora su emerkus pa ia. So fa so angia ko ifo ya wia di soli ke ko fa pe menga ole yeah, that's the word. Artificial. Lenga e yai le fu fa tau e yai le ki male hints le mai le nga o Yesu nga o so orkus pa ia. Nga kango ai ka u ia le wori ia o I to te lo ai de kanga ka mo I sau lo ngoa e ai le la kanga fa manga ku e le singe o ko fe au mongia e le se o ko fe nga o ka ka lo ku o te le o I ton fo au fenga luenga se mato ka le sia ai e fa ku la kala le e ai le fa ai lo ilo na ta we Yesu ke riso yong au so o makanga ka ia nga yere moko e ko ke lo ai le perfeka sao se umo ko foi mai I laula awia nga fa nga se mako fe au nga launga sa tulo al fa ilo nga ka wan fa mai not by their qualifications not by their speech or their sermon ele ongia la ko launga walelei ele ongia la ko kaulanga wa kekele ele ongia la ko fa ku wa makwa kele ele ongia la ko le eyo ai kasi ale mea ka wa Yesu le wadi ia ko ke lo ai kangaka by their fruits of what ioi of what sa ai so le ia fu le olanga e ko ke lo ai o la to fu anga ile mafaila ai manga kua e ma fu o nga fu le la au o nga olai ma wa male leile pala male vai la miki ia mai ea ele ai ma se la au e ola mai sunga I runga ngionga la ioi e ola mai la lo yona to fo ile ola utara ile fatu tu sale se mato fa fenga ngo folor fai fe au maka ka e ru mole e kalesia ia la au ne yelua ku kusa uma foringa paule senga artificialis ai originalist o la au sa
ka ero e whawhianga inga. Ia le kioaka le sa iai le la au sao, le original. Ia po le rio sao, e whawhinga le rio. Ka enga, ko ulu umare parapala sa i te tonu ole ipu maka e kae lea. Ai ke va aira li manga ngai o a le la au. Lai manga ngai pe wa maka koe funga e ingisi ka mai la au yo kafa. Ioi. Ngofolo mar fa venga inga ka kae male la au male vaenga lea. Le artificial. O ka le manga ya koe kiki api green na ku manga ya le artificial. Isi la au original le. Kusa le. Ai ka kae nga kunga. Le ai masea. Le ai masea. Lai tu le momi. Lai ku le momi sia ka ko ami. O le ala le wingo la ufa soa le nei amatanga o le faala maka ka ko faala maka le ro ko ile o ka ko pomu mafa. O le ala wingo le o le male ano fale o le sa valinga fa ilo mai. So le ia mawa ia faingi ia au me ia fai. Ia o tole au fai fa soa ile o pore ko le ka fa ko le nga ile me sa we uru loko e ile me sa ka fa ri mo so mo ka fia mo wa o e ka fa karo ia e ile me sa we uru kingo ma fa ko fo o le tele la le ka fa ko la ka kala fa ko ke le po ino o ke le fisiringi va pe a me o so ka nga vale male tu langa fa pena ia ai o le kele o le au vahenga le ngia ai kele nga mai runga social media. E fai o le leo ngia. O le makua unga piu ni fua. Iyo, e le ngia ale ngi fua. Iyo. O le makua kele ala o le feo i le ngia, o le mani fua ye ngi. Ai, e kolo pulo winga i whawhia ngainga. O lo o la tau suina le puvai o le ola manga lue inga i ko vingi. O la e koko le la kou whaku. O lo o fua mai foi. Kausia la koe kalesia. Alo mele kupu. Ua makua lai ka ringa o ka ngaka i le so ka sasa mai ele wadi i le irunga le social media. Ai le aingi e kalesia. Vetu ai fo. Ia, le ngala. Fatalo fatu ai la il to telo tato. Ia, o mai lo fatalo fa. Il to telo tato lungo por kalame. Wo mapaanga mai le buka afarfa. Iyo, ma tu fai tatou e umar ka ko fa maka, fais ka ko fa karangoanga, e ona tatou wole tatou update ma tatou issues. Talo fa tu to tele o to lungo proclame le vanga o le fiafi. E te lo la utala. O ele la ku ala lo le ai ka ke me i ka ko malonga. E la tu ala lo te vatua mo o ele fa tatalo fina ngalo ma enga ngau e ve o se fai fe au. Wala ngai o fesidi lo ma fofau. O le atonu le vaenga o whaatala le nga Yesu ke riso le ke ngau o le ke so nga sausa malama i kanga kai rungo social media. Do you want to become a pastor or evangelism or whatsoever? O le alava. O lo fotuanga. Ia ki oe. O le awala e kasi lea le ufa Samoa. Le ko ke fei kai le ko kere o kouia le mai le au kama iskonti le kere nga whaare anga inga melenga nu. O le formula e tasi leu ke fauko ko ia o kou. Le tu alalo le tau te iai. O lo wala i le pule, o le tau tua. Yes. Simple as that. Aua ke fiu ngō fie, aua ke fia kama whaife au vave. Nga e vave haru e seifua lea male o ngā la au ke le ngai ke mauai. Ai e haru e mana e whaini au tala inga. Tako i fo. Iyo. Serve. O le ala i le pule, o le tau tua. E rei sisi, e orkus pa ia. O sa nganga nga Yesu ke riso. A e fia mua, muri. A e fia avea ma le siri au nga. Man. A le toa te leo le mele wa iai. Nga o le kami ma fai kau kusi runga le social media. Ma fai tau ma ino. Ia sau role fa pe o fe kau i malo u leo. Fa o ngā ma usuki e wa iai wa kele le suki e le o mwhainga fa o. Sa mai roi lunga. Tua lalo na. Iyo. O le tua lalo le lei ala na e vatu. Au na. Ai kei roa a umangi nga e pe inga le price. You have to earn. Yes. E kei roa. A e alunga i go through le process. E ke sau e ke la unga, e ke sau fa akulo e ka le si or kaimi wa wala au inga i o e le tua. Kei roa. E alu i luma. Ko e alu i lunga.
Mai la ia I whakua ngā kamas. E alu I luma, ko e alu I lunga. Ioi, pe a whainga you earn your right. You pay the price. You sit down and you listen to your leader. Yeah. Ai a whapea ke manga o ke shortcut, o ko a ke leo le au shortcut, even for the Samoa. E kasi ale me fia manga o lesi ka mai makai, ma lesi ka mai si konti, ma lesi ka whako a makai anga. Wala ngai lua upu e whao ngai mora ka mai makai. O le makai la ikiki kausanga, ma le makai whako a e makua kausanga, e whako a makai angafi. Yes. Kasi ala le me pisi e lesi ka ngaka, ngā su e ngā launga. Yeah. Just like e kukusa comparison lea nga I whale anganga. Kasi ala me ale nga pisi lesi ka ngaka, ngā ola ngā launga. Ai loa kufa se ava, ai loa forfora se ava, ai loa sufi se ava, ai loa kauku se ava, ai loa palu se ava, ai loa auma, ele ai ma se me I loa fai. Ai tasi pele mea e makua fea lua I soloai, ma fai kaukusi soloai. Nga ole launga. Penga whelan mele? A e fia manga o e avea o e lala oa le liu o lova, e angoa upu, pay the price. Ole ale price. Kaukua. Ai reia se mea e ke maua wha ngofi. E ai manga au e ke shortcuttinga se mea. E ke whiwa e whai e ke re mo le original. Yeah. Yes. Ioi, o tangata le la umasau whani ma whakarangoanga. It's one of the greatest example. O kanga ke peinga le price. Yes. E no shortcut. Wafo ila everything he touches is success. O le primary example ngā le wingo la utala lea. E kaka whai pisingisi e uma tato le malolonga. O ngā fo I mela ia lea. Wha wheloa I lunga prokalame. E pinge ila u whaasoa lea ua amakai aur kako wha maro. E ro whaasoa sa au lea le. Iyo. Ia ai tāua lava mo outou. Ma tātou uma. E o ngā fo I mua au ia. Ai ngā ngu ka whaasoa soa. Wewe ila u whaasoa. Le ai ma se whaife au. Le ai ma se kofinga au. Au posiki a kongo po se alava. Ai o le tangata e fia I le atua. O le kangaka e fia I le ri. Mai o le ori I le ri. The joy of the Lord is my strength. Ai ngā pāua ngā o le mea ke momo o iai. Mo ia laukala. Pāua le o le mea e momo o ma e poponga iai. I le soifuanga ringi. Is the joy of the Lord. Ori I le ri. Mo wea le o lo malosi. Ai ngau le fia. Se longa I le kupe whakua e fia. Mo lo leo ele aleluia riso finge o ilele. O le finge ngā. Se longa e maua sei. Mo longa pūlo. Ai vai le iai. Ele fa me beskat. Aleluia. Aleluia. Ai ale se sei le se pūlo. Fiu ele ko la ngonga le leo si au. O le mea ngai ka o fia ile ri. Se longa ke maua se mea, whako e fia. A ole ori. Kupe, no kupe, pengisingi, pe no pengisingi. E ori e ku maua, whafowinga. Tato malolonga. A foi mai. Whawheloa i whai pisingi si runga ka kou por kalami. Ki rewa ka ua kuaronga suafa. Ki o kou ka ngofi fo isu e ia re well for ka maloa. Ai le lea se o kou se al tangata foi. O tangata e fia I le tua. Whaftai tātou sponsors. O pake arwese, whaisa upiki. Nanga kere fo ingai ka kōpō mui, uma pāpā muli muti. Ai tātou ni marolonga. Foi mai. Whawheloa ila umalo I runga program. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Seoriana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Seoriana by Till. Every gift has its own story. Make your family's dream come true with the magic of giving. Merry Christmas from our family to yours. SAB, simply the best. Taimole wati leo watoe lua sifuru minuti on ta leo le tula elima I le tautua fa wa Blue TV mai se proclame le TAUTAI A'E malimnuia favor tanto watiru ya I le foi taimole afiafi e peyo no fa ilo atu e foi mai on tanto fa felo I le o malo o le sunga le fai business ya wa longo a foi lana tautua ya matou ya Aotearoa nei ya ngata foi leo atu nu fa fo ma Samoa sunga ia tangaloa fia manase ia maile tangaloa real estate ia and Ray White
nei ama tau New Zealand o longa lana tau tua whinga pisinisi le ngata o nisi o whainga pisinisi mo mua sai iai fo ia ma umia ia o le uai tūlanga o whātaunga o whale ia ma pule aina le vai o whale ia tūlanga fo o le manutanga o tonu si o tātou tunu e auto wa mai au te ronei ia te fia wha talo fa mo fo la whātu e lau sunga le li whai pisinisi lau sunga tanga lo fia mana se lunga le proklame le tautai iai ia mo le taimi mo mua i le nei vanga le fiafi ia fatalo fatu na fatalinga set faftaitere mo le avano ia le au maua nei avano matango fie ia via foi ma avano e fatalo fatu ai foi le mamalu man pa io tato tonu o lo apena ona mai mo mai le pokalame matango fie nei aso set faftaitere la mo le avano malo faftai ai tatele io le anu fale o le ta fatala noanga ole to tele o nisi la uva vai me fa pesoli au po au le ya au po ia o mai lungo le proclammer kama lo asi io ia o mai la usunga tanga loa me se foi ole nei aso matulanga i ngaru ia faftai asiata mo le manuia me o nei aso ia sa mata foi laso le i pisi fo i auctions fitu ia mato auctions ka faila sungi ia taulia umal fitu congratulations taulia umal fitu ia on fa penale on ngai fo ina appointment si Papatoetoe ia ma West Auckland ia ngasa pisi fo ina ita au ia on fu mai le ta bokalani le wa malo faftai ai pau le pe ona sau no tu langa le o le ana popole nei i lo vai atu le kele o ko mengi e fa mai lunga le tangata la fa mai sit au le o lo of ai so le se faftai ai na popole la ona sa le maro u fa moi e ile kinge vo ile ka ngoi vali fa le fo linga ia o mana ma ia ala o le mau mai le mo mai la ngo fai ai ngo fa tu ai vai oi va ve alu langor kakare sa e maki identity ko tu ni on kakare sa we kusal le yama o lo te va vai e fa tai foi e ko kire ka kai fa mai manga yo o fuso io ia e ma fai on fa ta watu mo se se ku por que si masi mo ele te mai mo mai ai o le mo to vai ya tu mo ko aka wala ngai moni la vala so foi tanga lo o le to tele o fans o le atol matai leo ke vai ku le e to fa mai si so le ko vai ku le masta o le atol matai e la wa me ia ku rungar ke ro komi e wala ngai sa wa pa ui la introduction ia o le sunga le fa fa ngai o le ator matai mone por me ri o wa fa nga mo ia nga wo ia o le te ata nei i lau fa so fo i tele fo yo fa nga ngai lau o fife au social media ia social media ia me na pole o te o so lunga social media nga wo leva nga pa ulo ko fife au nga uma kuarka ko wakar matai ia ma uma ko ia nga ma ia o yo le ia o le sunga le yes o le sunga ya te galo fie manasi o ia fo isai le ya tala wi lo ma le talongolongo a fo ia le matai sunga fa fia ngai na wa ia fo ile le mole le yo le nga luenga le tua me se fo ai wila le ele o su mai lan sunga moronga pelawi moronga fusiwo ingi makar nga fa le nganga o lena o te talo ia se isu so mai se o matala noa i tu langa tau fale ai mai se fo ia pe fa fe on fa ka winga so fale ia mai la tau fo o sa ili ni rent wa telefo ila tau wa tu va mai kota ai ona ofisiri mo la usunga tanga loa ole ale umi talu na ai ia ai mai se fo i mai fa pisingisi let's say ole ale umi talu ona e involve i tu langa tau fai pisinisi tonu le nei tunu o New Zealand mai lava le amatanga i pisinisi sa e involve mai ai o facing a liver sa
Uma mai lola unga luenga i le kokola. O sa whainga kokola. Ia, sa o whaalua masingi ko i operates masingi. Ave lifi. Ai, ole nganga luenga sa aki nga e mei ia o mau whaunga whaapasingisi. Ia. Onga o kele o kiuke fo i sa whaikongo ole ngā luenga lea o i kokola. Kusai, you take ownership for lele o lau ngā luenga nei whai. Ia, inga wa whangau lasi o wakari makua. O i ngālang whangau mai ro malo ngau e. O ke aru e kamwhai se pisingisi ko lele. Ia ngā maka mai a lai mengi o sales. Sales. Sa whailo pisingisi whakaunga mengi o Sky. Sky TV. Wai e lisi kala oe as a individual business owner. O ngai alu lea ngā konkalake lea ngā ile Sky. Wa ula sa o i ngālanga a maka mai na ua o ngā wha pisingisi. Ia, ka ki arwele le whelua i kui whaikoa. Ia, ma whaatau le. Whaatau. Ia, ki ngālo ka whewhe pala ai mai le. Tālu lou. Ai, ke ngau a langa o le ngā luenga lea ke whaia o kusa o se meo laeng o sau moi mikinga inga ia kaungu. Ia ore si mea. Ia, or ka kua kongu e le Samoa. Ia e langa e lunga whaisinga o whaisinga o mea ai e koe langi e koe. Ia, koe whaisinga o moe. Ia, hai wai se i Paolo, se whaisinga Paolo. Ia ngai alu lole i le Whaisinga whea. Whaisinga whea. Wai e awhangi. E au nai kākou whangua ma kākou. Ia, i Samoa. Samoa. Ia o ngai. Ia. E le ma whainga e... Tongi me uma. Tongi me uma. Ia. Kusa fo i lapo o lo whalela ke moe. Ia. E le whape o sau whale ngā pele lai free lo ngā fo i lo wāwhare. E ko kongi fo. Wai ko kongi whangua le ke ngā fwai. Tasina mea se o tu lowo pai lupe lava ai mangu e te tue whalau tele el vanga le alanga le ua e ta ua. O re kere o ka ngaka i e pisa ngei fumai moku ronga whale. Moku o freehold. Freehold. O le ala wingo le name. E le aia sisi me ko kongi. E pe e ko kongi angi pi. Ia, sa o le lava. O le tua kele ngā o kākau i e whakau lo le whale. Ko sa le o whakau le wa palai le finance mai le bank. A mai le bank le kupe e whakau e lo whale. Ia. Ke lo kākau le o whape o whale moku. Ia. O le sa onga me. E lo se whale moku. O le mokisi. O le mokisi. O lai oune le bank le whale le ke ngofoi. Okay. E ko kongi a la lau whale se wanga ngā ua umma le leile loan le ngā mai le bank. Ia. Whako a ka ua lo le o le whale moku. Ua moku a koa, ua le eise si e koe pule mai lo a whale. Wa ki lia le bank. Ki lia le bank. However, Ia. o whangua uma i e kua i kako i whale i ngengi sila. So se whale. Ia, o whangua o le belong i le councils. Okay. Longa winga. E ko kongi a lau lis. O le whanua. O le whangua leki. Kusa lava peke, kusa i eo right i le whangua. O leke leasinga mai. I le malo. I le malo. I le council. I le council. Wow. Ia. E fua foi la lau lisi i le whangua lea. Le kau. I le location le i lau whale. The area. So... O le ale mafuanga, la amata toilo i o whafsili. O le ale mafuanga waso ngā kaunga kāia locations, like, le langa leo te tuli te tāwa lau sau noanga, e fua i le no fuanga. O sao whau kilangi, sa peisi a veo se ngō fuanga e kau ke ko o manga mai kau ngofi. Walu ai ruma, e mafua i se a o na halu i runga tau o no fuanga. Wa vaenga e kupu le ngofuanga ya fua ina lu lunga ola tota. Yeah. La o ko e seinga ia le influence o le market ki me kau interest rates.
Ai kakalangoa I locations. Mani. Ia, a kakova ai o le kankai whakau whale. E wawa ai I me ka o pengifiki, benefits, o le area le iei le whale, le wawa ai whakau I se whale. O a onga. Ia. E le leia onga. E o foi a onga, e sa ili foi. Po ha history o a onga ngi. Po ngi a onga e au punga mai enka mai ki le leinga luenga. Ia, wa e iaia ko inga onga fuile le ifo ila ko History. Ia. Mo afingelo kusawele e vai pe 4 star, pe 5 star, pe 3 star. Ia, ka ko nga nga fa fi. Ka mo hoile uma e a fo ele o mo seru manga I le. Ia. You know, e tau vari ele ata le tau whamatala lau sunga. Ia, e le ngata kai lea. E wawa ai I community. Pese community e iainga mai ki vore le whaaleanga mea. Ia. Pese community e iaingi I a inga Crimes, vore le violence. e iai kupulanga I e wha e pa o e fungi. Wha too much noise. Yes. E imo mo Pisa o. Ia, mo ka vale ui e. Ia, e kia kila longa mai ai o I fungi. Li kōkangi le o le speaker ma. Okay. O me whapenga. Kusa lai e ofoi lai I lo kua oi. Ei, e ke evaluating a umanga. E ke le I le influence o lo kua oi. I le value o lo whale. Okay. Ava pe o lo kua oi e fola solo la pisi I runga le whangua. Ia, o pro kua oi fui oe ko kerenga o kukanka fui lele wa ile masalo mia fui lele lope whakaungi Trucks. Whalau whasaina. Ia. A whape o lo nepa se kua ia ka vale leo lo I kamium. Kamium. O me umalanga e affect ile value o lo vale. O lo vale. So o mea nga e se ile kau o pikongu. Locations. El famous saying le o me o kau real estate. Location. So a whakaua se whakainga. Ai alu I Rimwera. Yeah. A whakau le 2-bedroom unit. Ko e milionga. A whapea la ki whakau le unit kukusa lea I avangi mangele o Tara Papatoetoe po. Manurewa. Ia. Lupa se 5 se lau. E vai la li se se. Half price. O whale a kasi. Whale a kasi. And because of the location. So, a kako wawaila I whakekinga lawa whakekinga o Mangele. Mangere Bridge, Mangere East. Ese la alu Mangere Beach. Mangere Bridge. Pio mo maku. Kele whale, Au whai PacificEzy, male. PacificEzy, ia. Kele ngofoi pala langi ma saina en kia. A kako mailo lali kule o Mangere East. Mangere East. Ia. E ko kele kako Pacifica. E kele fo ilamo mo fale hui o state housing. Yeah. So se area e kele ingi state housing, fale state housing, e low alonga valley. Okay. Langa e afungi ko kele o state housing. Ko kele nga ngofo I ka kokungu ka tato tunu. Ia o tato o tato loa le leia se o Tūlanga I tupe maua me whapena. Me umana. So ke leo le effect o values o fali I tūlanga I areas ngai. Lono winga la a toi whaamatala ina. Manga ia ke lele. Manga ia mtau po ta whasoa nei. Muri ka au rent mai si tūlanga. Alanga manga ia lefo engage mai to telo o le tātou prokalame. Le whaftaia mai wae. E le whapiuka ka umai malama umai ngai mea. Whaftaia ia ila tō lai. Lai maka me mwhapia. We know that. Ia. E le to tele fo. Orko akele lava. O le mtoa whaftainga lau whamamanga lea. Lono winga la pe a whamatala I sisi tū lo sunga tanga loa. Po lea le manga ia I whio roka whale fonga whale lua. Whapoku moe. Whai whaonga po ngei. Whai mare swimming pool. Leo te tau mwhai whamakalakala ia.
remote control uma le fale matulanga io o a uma ngisi vaenga anga na tafa au na pone ai a se le location e makua ke le ala le afianga o longa valley e ono fa tau le fale le Oisi wa nga fo lo yai tonu o mene o fa tau nga fale o ta mala mai to tele o tangata to tonu fole a o talano yai ile taimi fa tau ia la to fale la to tele o iloa la to tele iloa pe la to tele i ele ta ua fo ia la to le taimi fa tau ile to fale o le area por le land le fa le fale e ta o le flood prone no winga e afia i lo longa o mea la na e va ai nga i tangata fo e ila patatainga ai so fale fo i lea e te le yo fanua te le yo fanua po le ale te le fanua lea ai afa pe o fanua le e te tono le meta o le flood prone e le te taimana o se se kanga ka fa ka ska ka lai malama I me o lai lalo ele so e ila developers whakainga e kua oi le fale lua o le si fale na kauria milionga pe ro milionga fo I mangene onga o le land section al fale le next door kusa o lawe lai lunga o le meka o le flood prone tulanga ele lolo vaia onga fasili lo le kakara asiala ele o ile le kawo le value lo fale il fale pe o next door ale ma ke next door kusa le yama fangua o le ilma fo o mafuanga wa le manga o ya se sit fangua le e mo muaro lo vaia pe aki mo lo vaia pe ila fakaka ingo o le lo vaia ning lente atnei ele iva ai ele ko ke lo ga ko nge yola le la fako fato mapunga I lo la ko inga assessment le lenga miss out ko kele wow mana ya kile ngai ka ko me fo wi mo nge fi la fa fonga mo Samoa aptai la sunga tangalo no winga la tasi matua pengi fiki ai la ke ro riskan ka sa winge fa ka le fale la ka maingeia ke ro ko su ele upula flood bro mai tau a vera fotuanga to telo ila to me se fo ai fa nga solo of city raftai ole so soni na faino of so soni to I tato tunu o ila o to o sa ili fale le taimi nei awoni tato vave ili fa tau ino le fale wai sa oilos lo sononga ma ai tu le manai ole o fale foua fale foua wai tu le fale foua ai le oiloa mana oiloa ai wa ele o le sa ili malama ile location ma me tu pu ele wa so se ele lava o tangata o lai malama eva ai what is under the ground e ila mo services mo le me ta o le wastewater line stormwater line o le wastewater o le vaina vai vai leanga io mai fale le ta ua vai fa fonga le tino o le stormwater o le vainga o le timu sa me timu la ila fanua la uma na ta ia pai e lalo e aluanga ele vai malu in me tauna e fo ila fanua e o mai taimine ele io o ka ingol pai pale le la sauro I runga pe o lo vai ole tula fono fo ale council so se fale lava fo po se even ole we fa ta woni le fale awe mana ola e faise sleep out po se minor dwelling il fanua le o tula fo se afungi ele ma fai ona vatu se pe mika se va nga ua afungi ua connectanga o services ia
A whapea la ele o iei le service line I lalo palpala o le whanua le te. O na su e lea po whela iei. A whapea o e mamao whapea o le si neipa po o le si neipa pe. Ia, o le cost o le tainga o le paipangai o. E whai ka wafi. E le kongofi. I le kongofi. O le mea fwoi ngā e vaianga I meo I kakangi o developers. A vai aku le developers ke leo le whangua, a ele o iengi service lines I lalo le whangua. Whaisinga mamau. E calculator ele developer. Po le ale cost le la whai inge ka ianga o. A vai aku le konga kakere. Wa le si me o ele sela wafi. E ka I le pepa. O ngā fwoi. E whai mei le developer le manga o le whangua rea o ngai ke le kupe ko alwai. So, me umai e ki kango e sa ili siaki le lei. O ngā whai leo lo fofuanga I le kau e ki kaunga e offa I le whale lea, I le kakaonga le whale. So, o me umanga e whainga of sosoni e tuai tato tunu. Pau lava mea e te whai o le whafsu tai mai o au. Ta mai le address le te mana e whaatau le. Ona tano le sa ili. Ia ona kango le senu maku ia whamau nginga o record. O whanua ma ele ia lea matulanga e fia whaatau ia. O ka se maanga ia. E uma watu le numera le whailoa tuasunga tangaloa lana le rifai business la numera. O le maanga ia. O le Samoa. O le Samoa I le ngangana. Eyo, o le mana ia le na. I le tūlanga o lo iai. O le whafsiri. A iei sau whafsiri o ele te mai mōma te mine. Fisiri le leima, fisiri angoa wha mole mole ha. Na tusi mai. Le lau kanga whale o kles fisiri le na mai lunga tatu por kalame. What's the best time? Best time to buy a house or you know, and I think ka waru le market le kulanga le ia le ona fale o tupea ai le se te mi sa o ma se vaitau ia e ke fa saungi ma ki lo yo ko mo singa laki. Yeah, good question. Best time to buy a house is now. Is now. Because e kele lo po le afungi le future. Lo ngalo kala. Au o mawhai loanga o kei mele bank I sau lo ne whakau sau whale. Ken ko ngangi ne whakau e. Wa e whakarikari. E koe apala ia kua sui fo ia criteria sa le bank. Ia e le whapea la approve mai ngai. Nga approve le ke miuma. No. E koe assess fo ila application le bank. E le lola pe koe assess a kua declined. Langa e afungi se kaimi e sui fo ia criteria al banki kaimi umalawa. O le si mea. A whape ki whakarikari se I pa ule interest rate, pe whakarikari se I pa ule mageki. E le loa o mea ngā ele mwhainga ngai loa sesi. E le pre-planning a mea ma. E le pre-planning. Ke awa nga ka awa me wa si irunga mageki. Ia. Ke awa pei lao si ingo le interest rate ni nga si ai. Ka nga si ia tabo. Ia o mea ngā. E o fo ia kia uio ke le ilo. E le wha mele bank ia. Sa ongi o le kausang fōua si e le rate. Pawar kala wha mai. There is a prediction. Le lope si. Na ona valo ia. Na valo ia. Na ona valo ia se vai nga valo ia ai le mokingoa. Ai le mokingoa. A ge wo koi. Wo pau. So o kai mia ke ka un whakaul whale, a mau alo le vangoa, whakaulo ke mingi. Ma no whaktai tele lo sunga tangaro. Mole sirafia. O le amatanga le o se tasi o whainga pa anga fau a le Blue TV. Ia, ma le real estate sunga ya tangaro fia manase. Au te fia foi mo whaktai o mwhaiona maua le au onanga lea. Ia, ole a maua yo ma vanoa awala ke popole. Ele fa pe ke wa bole u mak fesiri ki ku fesiri mai ai. Ono le tato taimi. Ia, ona fa pele ole a umai ma vanoa ma sunga tangalo. O te fia failo atu. Tasi lea o au onanga ole wa mai lona tau au. Sa Maria ngale. Ia, e avea o se sponsor mole por kalame le tau te ia. O le paki ka ko ia ngor por kalame io. O mi lau love ma lau like.
e wa vai le manga e o nga mawa ma so ufali ai fa vitai o lea so mo le nei o le mafa tel tanong o le atele matele ano no inisio tanto wa fesili as we go along ai ono le tanto taimi ia o le ale tu langa o tato Samoa fo ile ne o tato tangata no Pasifika specifically Samoa ile tu langa le fa tawino fale nei vai tau soifuanga o maua le tu langa o nei o tato tangata homeowners Samoa ala isa wai mai tau le nei taimi lau so tanga loa fa kai thank you for all le love ma le like le wari fo runga le o maua le tato sponsor ia o le tato burkalami o le TAUTAI A'E ia ma le unanga le Blue TV ia o temi nei ia to tele o tatu tangata o le homeowner homeownership to tele fo ia nisi o le ua mataona ona fataola to first homes po le ale mamau to tele yo o le mele mana ia o te fia moni mau to tele yo o tamiti talavou tangata talavou tupulanga talavou laua la e whengaruenga full time laua i ela ko deposits whaungaile kiwi saver wale papole ili mamau ua mau alova noa whailo wa whaatau whaleanga ila lo i Huntly le runga wai kato ia malesi taulanga le i luma mai o Huntly e fofoi kau o whali wa o telo tātou e ti ngana na vai atu ele lava nga fatia ele tupele mai ele bank le fale le manao ai ai manao ya e tauna sui le mentality mali ele leia le mau le fale ngai lo le maua o so se tangata lava tangata mata spisinisi ele fa pe nga maka le lo ele mainstream lo e slower e foi la ile fa tona fani mata tu pe lua pe tolu poto moe e ia a wala mfai ona ma sa o to tele inga o tatou ia ai a wala fai fa pe nga ole lua poko moe e mfai nga na fatia le tupele mfai mere bank fa ka lu poko moe e mo banka pe to le fa nga ia vai ga kako ia mako mangi usilo ko lima mako mo moe poko kas e fa pe nga le a kia nga fai ia nofo a inga fuka maka le fuka maka oisi nei uang fai mele bank wo expire le approval ia le fa nga onga alai e kuli ale lima poko moe e kuli ale le flash house ai le mata lo le vanore o maka le ngole o mi e war bank foi pi e te lo ifa sa mai opea e pi kilo mai so history fa kongi ava ai mai lana fa maungi nga ka mai mianga mai ia la why not se mela sa olele e fa penga lam kanga you got to prove yourself pe yo le pe yo lau you earn it you have to earn it you can't just receive it on your lap you have to earn it you have to work ole si mea Samoa we're sitting on a gold mine we are sitting on a gold mine o tangta Samoa le ninga ia whanua ma ota nei New Zealand. You're sitting on a gold mine, but we don't know how to use that gold to invest and to e koe mo wainga si yeah, exactly. O le vainga, o le tātai mi. Ai se o korosia ko hala o whafasirile mai sau whaasoa tangaloa. O na waitoe maua tāwa no fo i vai aso matulanga whapena. O la uwa ai le whainga rau inkia. Yes. Tuloa. Yes. O la uwa ai le whainga rau inkia ye. Ko hiki rei se ni properties fo ingai fo wiu. E onge ingi kia ri. Do they have plenty money? E kerengi ala koku pepe onga o se system lai lau ki lofa onga. Asiaka. E sili aku ngakele kupe a kakoku. Ole inkia.
a se lau ka la kongi veso e afungi fa sole lei o kako e lima se lau ka la mo veso e uma lima ele veso da o le leia o menga le fa inga o fasili sa o le fasili ai se ai ma fa yo in kianga ia nga fa me malesi me they all work together e o mai umale a inga nga lulue ko kongi fa le kasi e le se me fo le se pride fo le e fa pe fa ngau vanga nga live ai me ka le ka ki ngo fo mo fa le kasi no a pe me kwa ko kele ala le fa fi o mi no they have a mentality yes we o ka ko ka si dia ko mau o kala fo ye sinki ma senga ai kupe ye ko ke mo ma kupe e ave I loku ka ulanga ona ke e lo mai we earn more than anyone. It's just a matter of faongaina spending malo faftai mo nei tai mi ta fa tano e ini si vai nga te fia fa la uloma ta uli tanu mirror ia ona ole afa au tasile like I said ole ua au maile tau au ole songa ia tangaloa ma le tangaloa real estate ilana business with the Ray White real estate as one of the sponsors of Tattoo Program Lorwinga ole a mau ai foi ma fa au vanoa e sumai le anga ole ko akile ka ko ka wari nga mau umang ka ku fale wa kaun ka ko ata mamai polo fa so tatou tupe mau ia matulanga ono mau ni tatou fale ma tulanga fa pena ai se vai nga te mana o te fia noa ia fa nga ile nei ia taimi o te toyo ta ai ri o tu malolonga ia matau ta numero fa mole lava tangalo taftai ia Samoa fa peo yai sesi o lo foi leo o lo behind le mo ke si taimil nei a wana e fa tari se o mai bank avel fali fai se nga luenga vala au mai lo telefoni o lua fitu lua lima o valu ono tasi o lua fitu lua lima o valu ono tasi fai se nga luenga ai le o mai le bank e avele e o ume ata tole tulanga le no I for ya so taking my advice from experience mane don't wait, act now really mai e yai wildlife so swani e wai fo e ai ki ai fai ona so swani tatou o lo langa ile o tau ho fie ya taimi nei tangta ai fai ngo fie ma tau ngo fie pe ata nga lue fa tasi ave ese le ma le pride ai tato mai tato nga lue fa tasi la ase me o te ilo so soniat la ase me silfia so son mai fa penal tato nga ai fa ftai mo la no tato telefoni na olo fitu loli ma o valu no tasi o ofisa I Papakura ia o yai terminate o le ase po fea lava se meo ala lai au fia mana o so swani wala mai pete ala lai West Auckland East West North Christchurch Hamilton po fea lava wala mai lau telefoni ia wasif susa ia le na Samoa fa jele lau so tangaloa fia manase o le pule o le tatu tangaloa real estate ia me se fo le o nanga tu fa simile Ray White tu langa o le fata wino fale ia po le fata mai o le fale o le anofo totongi le fale ia o fautuanga mo tu langa uma fa pena ia wala au le numero le olu fitu luali ma o valu ono tasi na utu ina antu luma ia le songa ia tangaloa ma le tangaloa real estate mori fa maloma le faftai tele faftai fo I lo au mai o lo au fa sama rianga le ia e so zong o le ia makar ka usanga au fia fo mo le si ia sponsors o tato wa por kalame e fia fo e tau tua le tunu
me se fo yo fa wo win o le o nanga ma tu ia fa yo leo ma fonga tau moli o le pulenga e fionga le nga fitasi ia fui mono nai maten ia me se fo pulenga le tato Blue TV mo le 25 te tele ina nei te ua langa o le umarka po karamengi e so Christmas fa manu ya tu Christmas tai lava ia e lau songa me se fo yo le ainga ma le pulenga le tangaloa real estate me se fo la unanga le Ray White mo Christmas fi ma tau sanga fo manuia te lo le ata to yo mai waka happy new year ka mai waka fa manguia happy new year mo le taimi ia fa manguia foi le tu te liwa tu le va ngala fiafi fa soi foina ia fa fa tele la tata tu marolonga a foi mai tato me tato update mo le va ngala fiafi Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Merry Christmas from our family to yours. SAB, simply the best.
Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Taimura wati leo lua se furu ma le 2 minuti o jene le tu line lima ina ua fa mai ai le ma fa talanoanga ma le fa soa ma le sunga ile li pule o le Tangaloa real estate. Ya ile unanga tu fa tasi ma le Ray White sunga ya Tangaloa fia manase. Tasi o alo le atunu upo tamali ifo ua ilonga lana tautua i mea tau pisinisi a mese foi o le tulanga la le le fa tawino fale. Ya ma le look after inga foi o mauta malawa ma ngai fo kuanga ma nei yer fo tuanga. E te lole le vaenga au te le ialu tato update. O le vaenga e se ila ufa longo le fautuanga. Ia le fapefu a me tau selu le sunga en Tangaloa. Ai, o te lofo ile te mai tau mai. Lango le kele yo ngai mea faufu o lengo uma ua mai ea uia. O le tele o isi tangata yo mai e fatau fale ma fautua le fatau ino fale. E pe straight lava loa inga ia e whakaua loa ma maua kupi. Ma tau mai a oe ilo na tau ngofie ma lona tau ngata ma le... Ana manga ia yor kamalea. Ole ia lua maware sia u lewa maware sia u awa onga le lei ai le fatawina so mota ma so lawa. Ai me so nei tunu balanga ka un kare ese ele fengofi ele ongi ngi kupe ali fo ia fatawa yo. Ole afu fo ina etinga ina tenga lue ina me se fo yo alo mafana. Ole winga la le wa la kia le fo ile le malo le loto ma malo ngi ta longa fai tupi. Ya o wala na ia amu ia lantou au tatou le ui umele au wala fu ile le o nga lue malosi mare singo lef e ka wa kele la fo kuanga le mana tuala no wonder why o le ala wa kali le ku ai nga ku langa ile lolo vaia le nga ia ngai ka ko wala nga sao mo le u wa taimi ni usila nei na tupu mai ku ai nga lolo nga le nga usonge ia ma ko ni usila mo le u wa taimi e oi news te ke kele ia ngai nga na la to wa failo mai mata tino tu langa le for the first time le nga pe yo le o le swimming pool ia le mato malai va le au kilani matu langa uma fa pena e wala ngai a o ina tangi mai ia mama lingi mai malilingi mai ia wanga uma ma lolo vai o le langi o fonga ele ia ona matua fainga ka ila ia le ona mautino ia tu langa ia no winga la ya ese foi le ka ko ma fo ile le manga ya i o ka se ari ala ngota tu fa pena la kwa fa ka u fa mai manga ya la fa ka u lo fa le la ngai manga ya i review e ku ko ngor vai cafe e ke vai manga i review nga nga so au ki munga pa ma vai cafe afa a kor vai café de oi kongoro farkavan ai vai le valungo re urua mai me ala ngai ngwa ioi ko inga ku ngu fa to mana tu ai lo la ele o le mesa ka un fai mo ioi io le si wa ke fa fa ka u fale e fo lo hare si fo ngale inga ya fa la ka mo ile fa ka u fale fa mai anga fi fa ka wa so fale o le langa la kala ka ile fa inga le masengo o walo ya ona vai nga uma e toi sau tangalo e toi whaatala noa le tūlanga lea ma whaalau tele ni sio vaenga e tali eilo au whaafisiri ma le tele o tūlanga o ni sio vaenga te sila fia ai la tato atu nei ni sio o tato update o e eini nei vaenga na sen mai Samoa e nisi fo yo ilatou ya o woma pa anga le tato proklame o ilatou fo ilatou te au mai ia ni nei update fo ia ma tūlanga e fasoa tuai ia masaili ai se manato le tatou proklame o se vainga la pe na fate ia ai le tūlanga o kiro foi ngau kousi le fia le e share solo mai lunga le social media i ni vainga na fatinoina e nisi o le fio anga o fenga e tawara mai ia i nisi fo ile le la ko ngā ruenga ino hatu fatinoina ile au vauta ile wala fo ile le arunga iuka le forest i ainga ia wa no fo mai ai
se o ka ngai fakule video de o teri ro poina sending a mele video ne ya fa maria fo ya ila to po ila va ya fa fta ya tu ile ana le video le le bo fa ngai na tunga dunga tatu por kalame ya o ngai le se ka ko wa clips fo ile le po se video sa ona po ele tatu o finga wenga Blue TV ai ona i video la vai au mai le la bo fa ngai na tua fa fta tu ila ile ana le video de po fo ila to ai nga singa o ko ngale e nga se fast food se kongi anga ele minuti nisi ne yo va ainga na po e mai Samoa ya ona batule se mana tu mal tato fasoa ile vanga ya oni va ainga nai vaenga sa tu le mai ina wanga ia tu ia nisi o le fio anga o fenga ina ia fa malosia le tūlanga fo leo le unga le fa masinonga wa ta oto mai ai to e fo i matu ele matulanga umai o le fio anga o fenga ia wa fia fo i tausanga o no nofo ai ia tangata o le fio anga o le va o le aru le yuka ele o kai le main road na ia manino ai mamala malama ia tātou fo i wai tele ila tō lo fai ia whamatalanga matulanga i lunga o penga ta whailangi. Ia mawhapea mai o lea ua toe whaaleanga o mai lumo le main road matulanga whapena. Ai le leile o se vainga leo se video na send mai se tangata. Ia whaafta ia tu fo ima i tangata leanga le video lea. Ma whaamali atu le o whaonga ina i lunga le proklame le tauta ia. O se vainga le nai masini nai suaina ia luma mauta e atangia mai e leo o luma lava i le awala fo i lea mo le alu le yuta i le o le tau wavala mai o le o ngā ele le nai wha ingo ino lau masa le alu anga iuka se ia pa ia le alu yuta le fōlesi matau atu le awala wha lava la yuta i ia le isa le ala ia i le vaenga lea ai pe ina o se se furu mita anga i suru 5 mita le mamau mai le awara tele anga i tua i mautau ainga. Le tau wa ai atu ai le tūlanga lea e whaatino mai ai ia le whainga whenga i le fio anga o le au waa i ainga ia no fo yuta. Na o tau mawhai wa umarange i asu. O kau mawhai e sa ili aku sa usos mai Samoa. Awa pe fo ila o e whaafonga me le teimire nei. O se fai upu po ai lava pe mo se fisota inga ya e te fia nau fo e te sau fai sau tala i lungo proklame mai sia ila tau o fai tofa le fio anga ofenga ya pole fio anga fo le uva ya ma wala vano e ma wala vano e ma fai e ona fisota i mai ona wa tau mo fai to fo sia vano le fio anga fai pule o sanga ngalua le tofa mo lolo tavita ya ele imanuia ele mo se se fisota inga ia manisi lava fo io le au fai tofa le fio anga o tulou pa io la ingisanga u fale ai ya me se fo lolo to lo fata mo lolo anga ngai tula fale ya ma le mamalu ia te oe tu sa mau e o fo ila le fio anga le au va ele imanuia fo se tau fai atu ya e nisi fo ia mafai ona tau fa tala no ina se i fa ali so to fina ngalo ai na onisi lava o au lava mori mau fa mo fa tu ina o leana tau au mai ai ni manatu ia matulanga uma manatu fo o le waka oko a matu ulo pua le ungol fa msingonga o le ale ungol fa msinonga ia e ko fo i ele o fenga fa fa ngofi ele le yuta ele o afi ai tai manatu fo ile talaanga fa ioe vave fo ile leo le mata upule na oto atu ile fa matu watu le fio anga o fenga ya soia ina ua to ai tau ua tu ia le au va ai ele eleo tu masanga lesa fo ai mo ai ia le selau eka ina ia fa to ale le yai io ia mai ala io na fo ina le selau eka ia pe ye sia vaenga na toe whaataru sanga mai ia le au va ia ila tau fo ina to ai tau nu tu mua
Ia e fia mo mia ni nai ele mani whanua e ngalue ina. Lea la pe ina toe foha i loa muli iai. Le ono se lau lua sumare tolu. Ono se lau lua sumare tolu eka. Whaupopo i mare se lau le na iei mua. Lea la iei le fitu se lau lua tolu eka. Mo sau mai kai le main road ia matua i. Tiro tuna iei tūlanga o le la tau matau. Ia. Ai le afi ai la anything wale vai atu le faitaunga mai al whamasinonga. O whangua umala e tua atu. Pe i whafoak. O le fiku se lau lua sumarekoru e ka ia na mua whaamatu. Mo le whioanga le au waa. O kamalanga. Ele o la vea i le whea ngainga mua pe a whawhaingo fie. Ele o la vea i le whea ngainga mua. Lono winga la pe ia tangia ma whawhaingo fie inga ia whaingo fie mo le whafonga maua le turu. Tele upu matala. Ai o leu tena unaua o ia na ia tau wha i atu. Nai vaenga. E ui e peon ofa i atu. Ele Emanuela o tau mwhainga atu se si o fio anga umane i lua. Ai a turi matai mai tala anga mai ore. Whamasinonga matulanga na ta oto mai e. O whangua uma la e tua atu o le fiku se lau lua se furu marekoru eka lea sa whaamatu o mua ina ua to ai tau nuu atu ia le au vaai i ele o whenga, o tuamasanga. O kamala ngai whafuaku. O kamala ngai le la vea i le whea ngai ngā lea lono winga. Whawhaingo fie. O ele ala ngai e i laloa o tulou le. Whata maulolo. Atu pa i o la inga sanga uwhale ai. Ia ai walu aso, sau aso. Ma vai ia kupulanga, mai au ngā kupulanga. Ia ua toa fo i ma wha toa lava nisi o latou. Ia ma sosolo atua i lava le. Le tā tangata i nawe i kaimi o makofu ngāngo e kā e lea ma so aku. Le la ia fua ai le aru lea la kuaka uyuka pasi marifo resi ma toe kongeki a kuyuka i alisa. Ele wata ua alisa ni taimi. O lea la, ua koe la langa i lunga na maka upu lea. Ua koe la ngā na maka upu lea kaimi ringi. Lea la ua koe whata oto mai e whamasinonga. E tu maupea mata maupea le unga na ta oto mai ai. E ngā ore fiku se laurua ko rua leo eka lenga maariria iai. Pauanga o me whamatu. A oisi loa eka i kuaku ma whangua i kuaku. E lalo lavo le fio anga o whenga. O lea la ua tupu mai ai la le tu ai ngā vainga la lea. Neo, e peo na uwhai atu whamaruru whauonono. A ua fo ina i o tau whapea mea ua. Leo le tau ka koe au ngā au kirwisi sao. Ai, e a fua matangi la ufa asoa. Ono le vainga ua tātou whiala e ai ma whanua ai. I le vai atu le ngoko sila mai angi. Le sao tau sila mai ana nei. O se vainga le na e pei wa ese ai. Ia mawhauwhaunga male sila male whaitau. E peo kala i kama anga ua whaikau ese ai roku kuila mape tu lou le usonga. E oi, a walanga o kako. E le soifuanga fo ile nei tātou te iai. E muli a malama i le au o le paipa. Po o le ano fale male a fuanga o mea. A iei le whaaperekangia fo ile le what you see is what you get. E pei o le mea wa e vai akuai, e pei o le ngā. Lea la na tilo atua ima sila ni mamanu lea tunu. Ia au tele ilo ia ilanga lea e lolo malava se ava noa e fia maua se fiso ta inga male matua o tua masanga au alolo to lua fata maulolo. Ba atu pa io inga o fale. Po ila vale so upu ia por fionga fo ile faipule. Ai ia kia uai. Ila tava ai atu wa ofisili ngai ngokupu lo ka mafau. Ofisili ngai. Does it have to be that way? O fisiringi e kukupulo mawofau. Mana tua iei upu i e lua i le vahenga lea. O le mea sao, ma le mea maangaia. O le a le mea sao. A o le a le mea maangaia. Ia a kako wo i unga le whamasi unga walanga i reisi se mei kua aku maruma mai o la ufaka oko. A kako wo la e kuri i unga o whamasi ngonga.
e whangau mai ngare mea saola, pe a whapeka ke o i le unga whamisingonga langa o le ua uke mea uma. I le ala fua e au mai e le whamisingonga funga masuafa. A ka ko wola e kuli le mea sao. Longo winga. E sao a whenga. Pe a ka ko kuli. Ai a tato wo loa e tuli io e le tō whā ma le vāno nofo le lei. Fesili lo inga. Whaamata. O le kua lea o le mea kakaunga kupu. Whaamaka e kakaunga whaakama ia umangei mea. Ai maise o mea e tua i ai ainga. Whaamata, is this the worst? Manga kua whaila o fesili lea o whaia ku loa o toi tā ua le whaalave lave ma le mele sa tupu mai le whanga o li ima sa maunga tulou. Ai wo koe au mai a, onga o le fesili nga o fesili ai. Whaamaka o le best decision lea. O le option sao, le ko wha. O le fesili le ko wha. Whaamata o le tō wha sao lea e kaunwhai. Pe e le tatau ea o na awane i ngape le mafuka ai soa le puli. Ko ese ia ngisi fe ese a inga, pe whaaporokiki, pe whaakangaka, po o le halava, ai e le mawhai a o ngase i o mai e koe sao whawhai, ma se i soa le puli. Maka, ai anga alu lava ngei mea, ai kari a mai fo i le sipiko, o ai inga ia, kau nguungi o ngai le kakau o ngā fia sila ma vaa a iere ko akele, e whaile umai o se ola ia mea. Hatuai lau tala. Ia, whaafikai ia tea. Whaafikai fo i nei a inga i le au vaa. Whaafikai roko o sa. Whaafikai le ko orkai. Le anga a fua i le afu mariki ngā inga e whaakoangi mea. E ke koe kūlea ma e koe ngofo, ma e whesiringia lo wafu le lea uaru. Pe o le mea ea. Ua ngoko ringei ele au ngoa masikauhi. A o ai fo i ngā fua ai o ngā ka maule ngofo ia mea. O ai ngā whaukua inga ngai ngei ka ngaka, o pea e ngā ngau le vau. O pea e ngā ngau o ngā ele ia. O loo ka mauro kouru manga i mauku i ngā i ele ngā. O ai ngā whaukua inga. Whaamaka ere ai asesi ngā whaukua inga ngai a inga ngai mawhai i ai. Ele whaia mo o kou. E alu aso, e sau aso, e kaukala aso fo i le ingoa ipu asiaka. O le ingoa ipu fo i le ngā savea. O le ingoa ipu ngā savea i a whenga. Ngā kālo luai, le anga ieiro ka vāngo ngofo ngā fua ia ka ingoa ipu ia. E alu aso, e sau aso, e kaukala aso la ka ingoa ipu. Iyo. Ia ngā rewa ai aku ma le loko. Iyo. Momomo. Ai, i la uwhawhika inga, ko a pere kai le au auka po ai la tau o no fo ia ele nei. Le ua manino ele lava i tau an toi fo i la loa whenga. Ko are kai. Maua fo i long sa. E ia lo ukari kongunga ele po pese ngu. Iyo e. Antonu ai fo i ole. Kailo iai. Ai antonu ai fo i. Ole whaato whala inga i tuato nei mea ina ia tau wha matali. Le unga mai o le tūla fono ma le a mea wa au mai. Iyo e. Ai peia o ngā whakumaka maula ofisiri lea. Whaamata ua honge e ani a tato whai unga le lei. Whaamaka ua honge. O le loloko leo le tofa. O lau fo ilea tu alalo. O lau kuku alalo ma lau tau le maulea tu lou le pa iyo la inga sa ngau i whaleai. Ka kia ese ia le whai porokala mea le tautai ai. Ai o lau lolo piko vaa. Ma lau wha au lolo ma au i le suafa o le asiaka. Le anga e iai lo tā vā no nofo ma lo tā sotanga. A whai o ke karangoa ma māma o karangoa mangingo yo umangaku. O le ki au le melea. O le heu e whenga. Ioi. O le ki ma le kakala o ngei whai unga ma kūranga uma. Ia te au i lo uloko mara ukarikongunga whaare matai. Eleu ua mea le malo. Ioi.
leanga i le i surufai mai le au waa, surufai le malo. Inga ua surufai mai sa le aula mai le mokere sa la fai ma le ala kele. E le i surufai mai, o nga ka pale a kuria i kakase finga ngalo le malo. Tumila, e lea ia inga fua le malo le melea. A o le ki a mare kakala, leanga a koe faa fo i le afuanga o mea. O lai ka oko i le ko faa faka ma maulolo. O lai ka oko i susunga le ainga sa ngau i fale ai. O inga le ka oko ai. Ki inga mare kakala. Ioi. O le kau le maule a asiata. Kulonga le pa ia le ainga sa ngau i fale ai le fior ngā ko i kele. O papa kausi a wale maria koa. Ioi. A fio fo ia la kama waro lua ko lua. Ioi. Sa vea mau ka alonga. Ioi. Ya ai kai ngangi fo ia makua le freko masanga. Lo ko lo faka maulolo ko i nga ko i kele. Ya ai ale vanga ngai kula fali. Ya nga ulele le ala kaua. Ma upu ia ki oi kuisa mau e makua fo ia ki oi. Ma lau mua ia ki oi o kumua. Ko fanga nga. Ora mea lainga e sea i lava a fio anga ngei mai kele o fio anga. I fa tala utala le malau faso. E lau alunga e sea ia fio anga ngei e kodu. Malie a fenga makuanga. O le mafu anga e lau alunga e sea. Le anga e kou ke li poi le ngofo ali o kupu. O i kupu. O le sunga le ngofo le mani e koa e longa ngofo vai loloa. E longa falanga fololoa. E longa kalanga a koa. Ma faa fofonga ma faa longo ye Samoa. Iyo. E le ngakala e sa ili ingare ko faa. A e sa ili mai fo ingare susunga. Yeah. Le ala leo la ukau le mau. Pa ia e ya mo o ili wawa. A ye singa uvai vainga. I le vaa kau kumua. Asiaka. Anga ia faka ma maulolo. Ke lelo ka vaa ngofu. Inga ue mo miere fisosoangi. Ana le ka wala va aisa ukala. Inga ue mo miere fisosoangi inga ua ko ele nga ko ikele le mali ko. Ka wa papa. Ai fa kangi aku sala fai. O sa okupa ia asia kale. O mai nga fangua o. O inga o sire ko ilalo nga ko ikele. A mau malo sungu ile ala fali. Mai leao. Nala nga lenga sungu il kupa. Eyo. Ore ka vangu ngofo le longo winga. O kai mi uma uken waku wai vai ko elau. Ya, e kuka fakonga va awasiaka. Ore ka vangu ngofo e pingi le ka ngofo. Inga wo mia le kawa wa le papa o kangaloa. Nga e suak. E sava. La men kupu. Ngau mai umanguia ngai koe fo i mai. Leo, mawaikimu, vanga ngai kula fale, lea lua wharanginga, ngau lea la kaua, oi lea la kaua, asia kare kaukara. Ngau whaarolo maau, makua ro whalakua masanga. Ia, e ia lau mea. E ia ola fo il panka. Mare uka ko ia sofia, o fea li tō wha mare sunga. E makua i wharekua masanga. E makua ia ki oe o le lau mua o kumua. Ko ainga fo i o kumua. Ko ainga o puleongo i salafai. E ango whaiak. E ka oko ar whai unga lea. Ngai ko whaan pa i o la inga sanga o whalea. Walu ko lo whaka maulolo. Ma whainga soa le pule. O a fo i mea le lei e ka kaunga whai. A whai e uma enga. Ia. Ia kia u fo i. A whai o le hale wha ko whala inga ma le wha whikinga o a leanga ka kauang ko kongi singa lisi a whenga. O le hale me leanga ni ngamia. Ngau i mga koe. Iyo. E ka kau. Po le hale wale tūlanga iai. Ia. Ai ngā o ngā o lolo pito wa. Ai pule skafunga i le laolonga sa. A o kaso o kangala. O kaso o kanga vāvala lakare ngā. Maro ka vāngo ngoforanga. Ia. Ia mangingo i fo i mamara malama resi ko akele. O i lako fo i pa i o le fio anga ofenga. Ia ame se fo i o madiema kuanga. E le o mana malama re.
masonga kere mai makala ya ka ika. Ai o tau manino mamara malama, o re kako vango ngoforanga. Mara kako va karikonga. Ea vakura mako kualalo. Leo re kualalo le vatu. Akalia vi leli. Ale ai. Koe fo ia singa fu. Koe fo imaya. Ia ai awane i maua tātou le umaenga. Ia e toi tangi vi wai le vao eneli. Ia ua tutupu ni masainga matele ni me ono tupu tu atu. Ia ai ole se mata upu e te tau ona pale pale le tofa. Mare whaau tau tangara loto. Pa ia whala inga sa tuala. Atu le fio tuala malona whare se fulu. Salam malona whare valu. A fio fo ita pa au. Ia ai a fo ile. Au sa murianga. Ia ai te inane fo ilo lua to lua. Ele matua fitalai te vanga mawai fale. Maupu ia sa murianga. Ia malo fo ile wha pale pale. Malo le ono sai. Lo fo ile to o le tai. Ia ele po i pese nu. Ai mātou te tatalo atu. Mātou te tatalo mo le vā. Ina ia toe masuinga ma li. Iyo, ora kakaro whai pēra ngā le mātou te pōle whala ma. Ula le ula, mo mātou te talo atu. Ia masuinga ma li. Ma ia yeile file mo le tua. E soala upule ai, whai unga. Ia e mese fo i tu. Awa nei, la wama o taua. Ia mai a e wala wama o to ina. Ia le tō whama le utanga. Ia awa le mata upu. Ole, vaenga le nai le, tūlanga o le, mata upu le na, whaasoa maima, au mai anisi ia nei yata ia, ma tūlanga fo. Ia, ka kofu ilea e poro mamau. Tātou le poro mamau, ma anisi ia, ma tari tua a. Tulou, ila tau fo ie le o ngia whenga kua ngai, le au waa, sale moa. Ia, to a fo ili tai. Ioe, e a fia lo loto le ngai ke alofa o ka ko pole ale kai fia vai ko lo ngi vai nga fa pe malingi ro imanta e o foi ja uno mata mata ia ia o langona lavana ia ai e ma vai a ia uanga ia e so o foi a fama mani noa ia ai to al tai ai me se foi o upu tatou te so na talafo ma so na ta post matulanga fa pena ia ai ave foi tatou ni tanga tatou te tu le vai tau si le file mu e saua fo ile ma le fa mauni mar fa ma fnanga le tu ilo na lava fo taimi ai me so le ka ki sauni o ki fifia o nisi o tu langa me se fo le tanto wa por kala me mai le so ananafi ya le sa avatu ile tele o la fa so ma nisi o tu langa ya ile mata upu fo e fa tau ile fa ipule o fa le ta me se tu langa ile fa so iyo matulanga fo i na yai ai o tele i toi fa popose tala me se fo i se vai ngole tulanga le mai le ungole fono le parliament le sona na fi ya le na fa mapu e mai yai le tala oto o le tupe i lona teunga ya fa u fo le tausanga fast food tolua miliona le nana toi fa popo le tala le tupe e ya la fo inga o ma e ai whaasoa mai fo ia le sui fai pule o le fai pule mai whaleata tolu. Ila na whaasoa leanga mai a ile vana umatut proklamian na fi ai live mai. Ia o le sa ia whaari fo ilo na fina ngalo whaanua noa. E tu sa ai o le tala o le tupe matulanga whapena. Ia makulanga whape mai e kalofa ia Samoa. Ma le tūlanga le ua vai o koe karo kupe me sion pa ua i o turisi ta whau atu pe au tu va atu i Samoa. Ia ka ika ia, peno ta whai atu. O le sa au whaatala noa ina le fionga le minister le vasole nte ane minister kupe. O le fwale alo loma se ma whaatala noa ngai le vai aso fau. O le toi whaatala noa nga o le nei fo itau sanga mo na whaiva. Ai se me lau alunga i lau whaafonga maua Samoa me se fo i o le tūlanga. Walanga e pie kau wavala mai ai tūlanga umanei. E au whangatasi uma fina ngalo o ila tau le alanga mai lava i le ngau pe ua mativa si o tātou watonu. E au whangatasi uma lava i tua antu o le nau se tātou wa lele. O ngor kaungkau pasese. O le ala fo ila lea le ute vai atua tusi mai ai e Samoa Observer le article le fa pe mai ua drop le tūlanga.
ua drop le tūlanga fo le o le malanga atua tūlisi Samoa. Ma tūlanga whapena. Ia. O ki roku aku uma whapea. Ai o ngore mawalunga o le pasese ma tūlanga o iai. Ai o le lawalunga ma le mana i o lo ta oto ia Samoa. O le ua uma mali e ke le o ai kalafu. O le ua uma mali e le te le o le ai talafu. Ai kalafu le anga whai mai ele. Ia walanga i le isi si mai maue pe anga isi si fo ile le pe kolu wha ni mangi paki na whai mai le whai ngā māloa Samoa. Ai aka ko karangolo le kuanga iaku. Ia kasi al paki ka ko ke refer umai ai. Ua kilia isi o la ua maua hava noa tātou te toi no no mai ai le whare tupe o Asia ma le whare tupe tu tonu o langi. Le whakarangonga renga 2 weeks ago ma le fionga le minister o tupe. Lono winga la. Ele eise mea la whaapulinga ai kako. Ele lava ma se vaenga whaapulinga i folo tātou o tunu. I tūlanga i le tauores. Ma le tūlanga o le leo ako ngi kūrisi kongo sio kako kungu. Ai au foi ne ngalo. Ele ngakau olai whaitau o male o atu o tūrisi. Ka whawhau ma kako loko tourist. Ka ngaka fo ia lai o atu e ta whawhau. Mio, tātou tangata Samoa na wafo. Ia awa fo ia tupe maua sio tātou atunu. I tūlanga o loo whata o toma iai. Whaile mātou lanjangi. Ai, o te il whasoa mai o se tasi o li i malanga mai Samoa. Iyo. Mako, whaiara mako mea aiangi. Ai te loa le upo mua ina o mawhelo, ai whamai. Asiata. Au ke whai aku o le kaunga ka o kau o loha o tau ni usila. Ia, ai malanga mai Samoa, o bumonia, au le whailo hale sua fosia tamali. Aolanga upu mua nga whamai, ala se kaunga ka. Mako wo le pack and save, wharoloanga le pack and save, whaile whaakau o le mako. Ala, o lai kau mere kupe walu le whaakau. Ai o maria alo ngutu. O le kau o le pengisingi o le kiso. O whaasanga le leia tulo ia, o fia o whaasanga le leia kua o whatulo isi usosia. Whaafeka ia ua e whai mai. Awa leanga o le tautala le whai nei Samoa. O whai ei. O le makua i kou kaunga kā. Ia, tatu, whaafeka i ke le ala. Ko ia koe whakoe ngangua wako, come again. Ia. Ai makua o le upu mua e le iare e nganga umanga ma whakaro whasau whailalo ia si usosia. Whamai, asiat, o ke whai a kore kaunga ka o mea ia o tau ni usina. Ka umai mua mar pack and save. But remember, o kere whakua se kala. Mongi ara ukara look whek. Ai mana tuafoi, o le pack and save. It's the only New Zealand own supermarket. A su e langi supermarket ki piko i kaungo fie ko kongongi usila. O le pack and save. E tatau, o le pack and save, yes. Leanga o le Woodsworth, o le Countdown, New World, you name it, Auskaria umai pūrea ka manga. Le kere nga e mati ai, o Auskaria o ni ngana e pekifiki ia, e iana le interest nga e rurunga walanga o e kakauan koe sikuele kungu weanga ia le brand. Ai nga o le pack and save lava is the only New Zealand home brand. Meka o supermarket. Ai uso mereka ala kamane le nga mako lanchangi fo mai. Sole. Kau o lo le pack and save. O inana o lo ai. Fa afekai. O to o mai to sila le me kongo e ka o kaunka. Le mau ke feo lai ngai. O le hala foi le nga. Ele matua nga ngana tele makapisa kele foi ko akeli. Ile le o to manuia mai o le leipa. O faso falo ko ifali. O le ala tonu male afuanga kongu lava nga. E ma ko kele o ko e pisa kele ai lava. Ile tu la i mai o le national. A o le ko e fo i mai le leipa. Le anga ua masangi le mentality le a matou ini usila. E pei, ua mako masangi lava. E pei a o le kulanga fo ile le o kaun ka kere le soifuanga matulanga. Matulanga uma lava fa pe nga ma. O a uma lava vaenga ma. Ya. E pei wa mako kilo fo ile le pole ane me bukupu e mo mia ia en kampangi ia se fainga malo e ko o mai ko e fa e to ave runga mo ko so runga ka mau ai ngole tunu. Iyo. A tulanga uma fa pena. Ia.
Le foi la mau ke kilu. Ai la mana me mali le ke fi fa tu mo fa so to ya te auto. Nga o mai ale national ko kong. Kili umare ke leo me yanga fa le lipa. O le tele yo isi me yanga o le ua matua tango le malua ya le national ai kikinga. Ia. Kile ai si me ia me sia ia pela policies ia le inga I Maori le ka usor ke e Maori. Mana tua foi le mentality le o mai male New Zealand first. Ai me se foi o le act. E kasia one New Zealand. There's only one New Zealand. Ele ingi me ka uongi Pacifica, ele ingi me ka uongi Maori, ele ingi me ka uongi Pakea, ele ingi me ka uongi Asian, ele ingi me ka uongi e kasia once ke ngofo mauma e sikisengi you are a New Zealander. Yes. Ole maunga leo mai makamaya. Leo mai male New Zealand first. Mai foi kumaro Winston Peters. Fa makai Samoa ya va samanga ya. Ole Maori ka malo ai ke roi kasi le enemy ai le Maori. Ole Maori. Io. Paka ko inga paka sa o armia. E ko ke o mai le ko ngongi usila ko ke fio mai ko ke label yourself. Yes. E ma fo ngol ka malo ai. Abai no. Me nga wa yele racism. Me nga wa kupo yele racist. Wa sa wa runga me fa ilonga lang. Ma fu isia. Langa e kau faya kuro singa kala fa mai you're racist. E kau faya kuro ai nga e kau koma e si irunga lo lima ke fi sikisengi usila. E ke abide and follow the rules. Longo winga. Therefore you become a New Zealander. E vai mea kamasa. Ia. Paka kamaya ko ave eser korero. Ave eser te reo mar korero. I me o makangaruenga malo. Yes. Ke lo makangaruenga vo ia malo. O aso ia e kaimore leipa ma. E kari mai ror ke fongi. Kia ora. Haere mai. Ese ia private private ia pule ale alu ke kalango aku makanga ruenga malo sa fa pengar karingo ke fongi I lele I mamau nge ia kula I mele ia la kama o Pico Williams Siom ia a envidia kula tena koutou katoa haere mai kia ora asa wa yarngi e ke kaukule moe I lava ale karango merke nge Maori e ofale le leor ke nge Maori e le lang pronouncing awafu ole palangi tena walanga ka unga menga e ke kaule makala ke le ti usaka vangare dena e va benga dena go ai ngo fia tena go pie ka fi e voi e ngo fia yala e le se Maori foi la fa ya menga nga ngai ko ngore national fa mai le po le usa go me kikinga ese ngami wanga ioi hi welcome to kasiar nganga yeah ai vai ke mi ke fongi e ko vidia ko Ministry of Education e dei mas ko now my hide my dei mas ngamia hi good afternoon and welcome to ole ale winga ole melu ki ko avakua io ka ko fa masangi swinga fola lo fo swinga fai ia ore ango fale na ngare mero ke kau vaku fai wa fola swinga fai ro swinga ai awanga ore fola swinga ai wako wa manga ia fo mera ia ngai vai ya le lo fo maru ia ore ano fale na ngari ore ka ko le wo fa kamiro aku ore ango fare ko ngoranga io ore fo tuanga la le fia firingi ai me se for ka ko por kalam fai nga malo le wo ye kamingi Eyo, le fainga malo le wa yele taimi nei. Wa kaunga fa sa valia ko swinga yang ko fola. Ora bo kopu. Ai or swinga kele le ke fia manga oi. Se fa ko la ukala le la ka ua ko swinga le. O le bo kopu swinga pengifiki
o a uma me uma la ko lo happen ai le o swinga nga o swinga le ke manga oi inga ia o tou faia o kama lenga malele le fionga kama ikai parmia o le se i malea swinga nga yes o swinga nga a o swinga fo i pa u le kau fe maranga ingore va what happened sar kangya ngi ma lenga o mai kanga si ke mai fo e mai o mai wo ku yo na la fa ko e ronga sunga what happened yeah what happened ole what happened o mai ole ala o kupu e swinga nga benefiki mo au mai what happened kau va public transportation what happened si il pension nga kakamaku what happened already tell o mea more than 80 or 90% o mea yang fola le fatu toilet was amo ukas what happened or facility la o ha fe happen dai le se inga lenga e fainga ka kele nga move forward vakura ko ala e fainga ka nga move forward cheka ko wa miola o fionga ka kai par mia male fa fonga ma wa fainga malo e fainga ka nga move forward pe a mau la ngai mau wa ka ma yang ka wa ko se oh yes o le ke faia ko ai yeah a faina to fola ka wa se i male a e a le ka usala lo sia ka ko wa mio Peia o lea causa lalo sia ka ko amiu. Ya. Fa maka o lea causa lalo. Fa mataile te tauna se i mai malea. Lea nga a fa apea o lea sa lalo nga o le lau walunga. Lau fionga ka mai ka ipana mia lau fionga sa fa pito. E o mai so mai le usoe e le ia se swinga. Yes. E le ai ma se swinga. Lea nga ile o se ia lea. Nga o le salalo le mea ngai fai. Kua koe o kou au kafa. Nga o nga kua koe o kou au kafa. Le mo ke kaka, le mo ke fangu wak. Iyo e. Wa matua tali ye a ka ngaka ia sa kaunga se imalea. No langa e kaunga kuri e kau e te tauna tuli matai le iunga o whamkalanga le sa fai. O sau noanga. Toi titi a tato tuwai. Wa ka kaunga se imalea. O a wingo na whamatalanga. E mafua mai. E ia aleanga ye kokongu. E ia aleanga ye kokongu o makangaruenga. E ia aleanga ye, yes. Ka kia ia whaipuli. Ka kia whaipuli. Leanga o whaipuli. E whiriwhiri a koe kangaka. A o aleanga ye susolo. A ngai susolo i kokongu. O aleanga nga. Yes. Ngai ko kongo makanga ruenga. Lenga fo yo kanga nga fa CEO o fainga maro kuai. O tangata fo ilana, ngai malama le system lenga. Le system lenga set up ai o to te toi failure fo. Yes. Yang or kalar kusi. Uproot and replant. Or kalar nga kusi pa ia. Or kual halo fo. Fautuanga fo i fio ngai. Mingiskama. Tai o tatou whainga malu. O le maanga ia fo i koe realize le e atou fionga. O le tou manu malo e whaaleanganga. Ioi, e kaungo koe realizinga. O le kou mangu malo e whaaleanganga. Le anga ele ima whaia so kou malosi. Ele ima whaia fo i se poto. Ai o le tou manu malo e whaaleanganga. O le ale wingo ngā mea. E ka kau fo ila. O kali umo kou whaafika audi. O kali umo e whai erika kou whai ngā malo. Lai ko kongo umo kuspa ia. Yes. E o whaso ak. E kere kau fesili fo i sau advisor. E kere lango le advisor ngai ke fesili ai. O le advisor fo i ngā advisor inga sko ingo kulepa. Will run out. Will run out ai kia. Abai mer pa ur ka vale fa nga so. Wali filo. Wali waya. Sui. O le arka la fa mai er kuspa ia. Langa ka kaunga ko reference anga kuspa ia. O inganga mo mer ko mang malu. Uproot. Lulu. Kiro po.
replant. Se I umai runga malea. Ai ki ro e iri sila au se ia e malea ru wa uma enga koe koko ku lelei. I lelei. Ai lar kamanga se ia enga ki kau ke o la ele ai a ko mangia ele anga. Kongi kua. Mafua isea. Leangang ko sa ngoa foi e leo nge tangata, e leo nge polofesa, e leo nge faifailonga le ko o Samoa. O fea a ave ia inga I kako kamafanga ngare ngare fa u mai le universike fa u ai uma enga wa ave taxi. Uma enga wa ave pasi. Yes, ko kiroko. O le matua ia ta mamai o ngai kako kamafanga ngai ave taxi ave pasi ngai fenga ruenga funga le factory workers I Samoa or labor workers. Tanga roko fa koi. E ia uo nga makua onga. Ole makuasi makia uma mai le foundations fa u mai al mele kupu wale ilo ngai kanga kapo ngai ka mai kikulo wale ilo po fe a palai langa lai fa alo makua ya ma fa ko ya inga ya liskanga ka la ngofo ya e ka of positions ya malo yes ko ngari kaya siro makua ngai makanga ruangan malo iwe o ya malo no ma vai ko fanga go grandchildren mako spend time with them enjoy life ai la ko sanga fa alo makuku ma fa ko inga I love mako ka fio fi mamau e watu foi la to mentality e ma fa ko inga ma fa alo makuku a le ai kiu o ka se kiu le kiu ko ai le mango ngo ayo ka mai ki ka mamai la ko sa o inga ko la ko ma I mau le ko la koe usi, e vai mer koko e usi. La koe usi uma. Ma fau le lei kulou. La koe le lea ese. Ma fau. Maybe. Ia fa kura ukara lea. Maybe. O le mele le turn ai loa mangai kameki, into prostitution. Kengeki, kulou fa fonga ale tunu. Isn't that this is the reason why government of Samoa, lau fionga tamai taipan, mia malwhainga malo, ele ole fofola le ele ole mafu anga le fafika uri ole uma enga wa kuku ora keli uma ai wa fai nga fa so koma mfa ku mola e fa ka ola ko kingo mafu isea o afi wa fa karikali le kikeri le nga sau mai mai le university wa fi wa fa karikali ala le lo makua mari kaya ya le skanga ku ele fier ese maybe le uma ai wo mai vai nga ruanga fa vai kai mi asoia sao mai sao ala fai fakoanga o songei wa kumu mai la fai failonga yes wa kumu la fai failonga o mai la fai failonga nga ele fe kawi mo la to ma fau ko ya do piki apu ele fe kawi langa fo ele o se mele nga ro longa ma fau ma mai ma wai ku pe longa ainga ko kongi longa pidi ele ia do e kau apu le inveske ai o ma fuanga sa we kau apu kasi ar ma fuanga so er ko rua sola ingei e amaka inga so elonga yeru manga. There you go. Lau fionga mingiska le MCO. Nga ukaria kurfa fika udinga. O the reason nga ngai so lai ka mai kim fai kai ko rua ma. Yes. E fiu foi lana ma lo e kau apo fai ngor process lea. Ele o mau ware root. Ele o se ia lea armea. Ele o se ia lea. Anga ua se i mai malea. O lea se inga o lea. Wa fiu ka mai kia ka mamai ia, wa uma mai de universike, wa makua I paso e whakarikari. Po o a fea, e o ese ia risi ko akele ngale I whaleanga mea I kongor whainga malo. O ese risi au vaenga ngai sau whawhai loan ke kele, ai nga guarantee e ka ngaka whainga malo, me nga ngai mumusu wai. Yes. E kasi ar mafua anga ea fua inga e whaleanga mea, ai kere fiaru ese. You owe somebody. Dela o kalangoa ko CEO uma e CEO mo ko wie fia mai ele e faing o kele o wo CEO Samoa la ko ki sira fia de wingo la tala ele ya fia fu o ko pe afa pe ngai se lau pasengi seki ele fia ro maybe I'm right angang o fa yak ai se lava e ke so nga fa ai le fa ka ke e lo mingiska ai se lava e ke fa folinga ai ko konginga e fa fainga ka mea wa ka fa fainga fia nga promisi fa nga malo le ye ke mingi nga promisi fast
By the way, let me remind this. Ngai ko poro misi la ko mai fa ngofie mea. Yes. Ko poro misi nga fa ya mako. Ole amato atu tonu amako ako. Mo ki fa ngofie uma mea sa nka. Sala ngai sunga lau del mariko. Iyo. Ai ma fua la nga fa nka pea. Le nga ngai le ise ia ese le siva e ngole a. Waru ese le udo lau. Mare o nga manga volau. Angai mama wa. Oa. Au fa ngaruengan maru. Kulowa ele sa kia ma ave le fua ya i la to wala fa maongi me uma. Mai la ko fo yo la o fili ele. Ai ya ama mai. Ah. O kero fa ko se kala. Fa uma ko ka pokarami. O kero fa ko se kala. Ai aka ko wo ko maki. O ke ko amaya o le o ke mankuar or ka ko o nga fa fa lau. O lea o te wina u malava. Le me o le issue le ka ko sa vari mai ai. O a issue. Ele i pale le whainga malo, eka ika irisi i o mua ki ngā maka ika isor ki ke e whainga malo. Ka whea ngā ia. Si isu, ko ke manga e waku isi isu. Ia. Si i o ngupi wha. O le alesi. O so aris kenge si ngia o le MCO, ele i loa si i o ai o so aia whaianga whongo maranga au, male au kau apu i lalo ngiu mana lo. I also override sa ura alele alang kau firfinga malo. Ere o anga le kfekoi. Kiringi. Awai po wa fo ito for folanga na fai mai to fio ngai fai pule mar finga malo fo. A mama wa aya. O upore ku loa. Ai o sa ukala upore ku. O le lango mate tasi. Na ke fa ale anga inga swa. Yes. Avale faso mo ngi fiafi. Faso lea. E toi fangu watu tato whainga malo. Le anga ko fo mai. O le mele iai. Wa ese fo ile ioi. Wa ropo mongia o le mele ere a kakaure haru le mingi sky ka ke koe karusanga i mo koe fa manga kuye. So le a kauia ku au whainga ruenga ma ku i o isi i o. Ola le fa whainga ka o mea. Karifia ala poko. Ioi. Ako ke aku whaafainga ka rea mea. Whaafainga ka. Ole ko o nganga ko ke ako whaafainga o fie mea. Yes. Tau te whaafainga o fie ko ke ako help. You are there to serve the community and serve people. Ano mere iei. Ia lala fo ila lea uma e ai. Ngare pisi o runga i ofisa o ngai mingiska. Awa ale suru wha i ai la. Makoe o, iei lea kungu makoe whaari ia la tau forfolanga nga whai. Ia, vili lor mingiska mare CEO, o ke ngia mare CEO. Mafuanga nga. Le wingala na le whetula te ia whaasoa. Ai ai se vaenga i peonga o wheaku o vaenga sa o tau forfolaina wakakau o nga whaia ma whaakaungu. O re kase i ese wa anga e whaalavelave. Me tonu ana e ta ua a whaalavelave. Ioi. Ave ese. O le ko a kele ma le angongoa i o Samoa. O le makua ko a kele o le auanga vaa. Ma le auaka mamai. O le kele au isi ka haka wa expired la ko aikia. Yes. Wa expired. Wa expired aikia. Mo miang isi sua ufou i kokongo fang pa ufou. We need new eyes, fresh eyes, new ideas. Kau ke move forward and move upwards. Ar mele ye kako. Esa oila uko inga i sava. Ola uva ia kua ile o langa oe. E whaasanga i ruma. Ai sa vari kua. Maruia sa mo le vanga le fiafi. Tautai A'E na le vanga le fiafi. Amanga se manga le tuto mali la fu fonga va tele. Pa o tato por kala me le Tautai A'E la so tao. Ya me se fo ni so tato wa. Tala o me fo o tupu. Ele o yaingi me ke ro kupu ya mako usila. Iyo. O so longa le me o malanga le yo le tu. Ya. Talo ile tu ina ta ilo so fo la so tao. Mo fo so marosi. E tu e Samoa. Sia te fle maru mala unanga Blue TV. Soifua ma ia manuia.
Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.